MONUSCO, nakimera MONUSCO yetu. Nongeye kubasuhuza ariko mbaha ikaze kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe ahangaha kuri Afri News Time. Muri aka kanya tubyutse muri iki gitondo cyo ku tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri, umwaka ni 2025, kugira ngo mbagezeho uko biramutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tumanuka twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo ahakomeje kugenda habera imirwano iremereye cyane iri guhuza M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gutabaza bamwe mu nshuti zabo bavuga bati nyaboneka mudutabare byibuze wenda Bukavu ntijize kuba yafatwa. Ariko se biraza kugenda bite? Ni nacyo cyatumye bamwe mu ngabo za South Africa bongerwa muri biriya bice hamwe n'ibitwaro byabo. Ariko se ibi bitwaro byo n'ubundi biraza kuba nk'ibyafatiwe i Goma. Ibi ngibi ndabivuga mbishingiye kuki? Ndabivuga mbishingiye ku buryo mfite amakuru M23 yarangije kuba yagota cyangwa se yarangije kuba yazingira icyo bita fracking attack kuri uyu mujyi. Niko bimeze, njya mbabwira ibintu finali mukajya kubona mukabona niko byagenze. Ariko kuri ubu nicyo mbasezeranije, ntabwo nshaka kuvuga uburyo M23 yakoze fracking kuri uyu mujyi, ifite planning ya fracking kuri uyu mujyi. Oya, ibyo si ibyanjye, ibi ni iby'abene intambara. Icyanjye no kubabwira ikiriho kiri current muri ako kanya. Reka mbabwire ko ari bya Mungu muri kumwe nawe muri aka kanya, ngiye kuba mbagezaho uko biramutse mpereye ku mirwano yatangiye ku munsi w'ejo kugeza kuri iyi tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 2025, uko biramutse hariya muri Karehe, kuri zone Karehe. Reka mbabwire kuri mwebwe mutarakora subscribe, nakomeje kugenda mbabwira ko iyi ari inkunga tuba dukeneye cyane rwose, kuzamura abasubscribers ba Afri News Time ndetse no kubaka umuryango ukomeye wa Afri News Time. Ni nako kandi nagiye mbabwira ngo abashaka kuba baba abafatanyabikorwa bacu mu buryo butandukanye, ari uburyo bwo kuba bagira byinshi bagenda batugezaho nabyo, dore ko ntabwo biba byoroshye mw'abantu mwe, ntabwo biba byoroshye kuko burya kugira ngo uzajye gufatisha na network ya hariya aho imirwano igeze muri biriya bice bya Nyabibwe naho hose muri rusange teritwari ya Karehe, ntabwo biba byoroshye. Ahenshi usanga network zigenda ziba nkeya. Ariko wowe uri muri ako gace kahegereye n'ahandi hose, wagira gute? Wadufasha ukaba umwe mu bakunzi cyangwa se ababa nk'uko twabyita mu rurimi rw'amahanga abafatanyabikorwa muri reporters ba reportingira Afri News Time, ubundi ugaca mu gikari ukatubwira. Turaza gushyiraho ya nimero yacu, muraza kuyibona muri description. Uko nubyifuza uraza kuba umwe mu bafatanya bikorwa ba Afri News Time. Si inkuru gusa ndibuze kuba nagarukaho nanone, kandi ndaza kuba ngaruka ku nkuru cyangwa se ku makuru y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ejo zarashe ku bwato bwa RDF, ingabo z'u Rwanda, hariya mu Kivu ku mazi asangiwe n'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko se byaje kurangira bite? Byagenze bite? Ngira ngo mu makuru yacu yaciyeho ku munsi wo ku cyumweru twababwiye uburyo bamwe mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FDLR ndetse abarundi ndetse n'abasouth Africa ubu bamaze kuba bagenga imbunda zishaka kuba zarasa mu Rwanda mu gihe imirwano babona ko babatakaje Bukavu. Ibi ngibi narabivuze. None urabona batangiye kurasa ku ngabo z'u Rwanda ziri mu mazi
hariya mu Kivu mu karere ka Nyamasheke, aho amazi ya Kivu y'u Rwanda aringaniye ku karere ka Nyamasheke ahana imbibi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujwi. Byaje kugenda bite turaza kuba tubigarukaho. Reka twikomereza nuko urugamba ruramutse ahangaha muri Kivu nyine y'amajyepfo hariya kuri zone Karehe cyangwa se hariya ku biro bikuru by'iyi teritwari. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha kiriya cyicaro cya brigade nakomeje kugenda mbabwira, iriya rejima hari harimo icyo bita ingabo z'abarundi, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mutwe wa FDLR n'abandi bagiye batandukanye bakubiye mu cyo bita Wazalendo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ntabwo byabujije ko iki cyicaro cyamaze kuba cyakwigarurwa na M23, ariko atasiyo, niba mvuze gutyo ntabwo biraba official kubera ko haracyarimo kuba bagisa naho niba ari gucengana, niba ari kugira gute, ntabwo M23 iravuga ngo tayari nta mu coalition, nta numwe muri coalition uri kurangwa muri aka gace. Bijyanye n'iki nuko kuryoheza n'ubu bahavuye, ariko haracyari sharing z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo barahasharinga, barimo barahabobarida ku buryo M23 iracyari mu zindi debordoma cyangwa se mu zindi fracking attack, kugira ngo byibuze nibyo bibunda ibona uko bibicecekesha, hanyuma ikomeze mu bindi bice, mu buryo itaravuga ngo dusize aduyi inyuma, cyangwa na kiriya cyicaro cy'ikigo cya brigade cya regima y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri hariya nyine mu gace ka Ihusi, ku buryo baravuga ngo bamaze kuba bakigarurira neza. Twababwiye uburyo M23 iri kugenda yitonda kubera ko ku ruhande rwa coalition batangiye kugenda bagarura imitego, bari kugenda bagarura imitego ku buryo ushobora kuvuga uti aha hantu nahafashe nagize gute, ukabwira abantu uti mwavanse mukomeze, ariko ugasanga utakaje abantu ku buryo utari watekereje. Niyo mpamvu mbabwiye ngo hafashwe, ariko M23 hari abarimo bagira gute bafrakinga, abandi bagitegereje kuba hacekingwa gahunda y'imitego. Noneho ikigoranye ahangaha, ushobora kujya gucekinga imitego hari abayirinze. Iyo tagitike mwabantu mwe, ku rugamba bisaba gutekereza neza, ukabanza ukareba igikwiye kugira ngo utaza gutakaza abantu benshi. Ushobora kujya gucekinga uvuga ngo wanahafashe kandi harimo imitego, hari abayirinze. Noneho abawe bakubitwa n'imitego, babandi basa naho bayirinze bari muri ambushi, na n'ubundi bagasonga abaje kuba babaterura. Nicyo kiri gutuma M23 yahakuyemo, ariko iracyakorera ubugenzuzi, yanze no kuba yahatangaza no mu gihe kigwa sharing amabombe aturuka ku ruhande rwa coalition ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mpereye ku munsi w'ejo rero, reka mbabwire uburyo attacking yakozwe kuri M23 yatakinga, ariko se muze ndaza kubyibuka uburyo abarundi bakimye birokowe. Abarundi ntabwo bashaka kurwana, abarundi bari gusunikwa. Ndaje mbabwiriye attack, ariko aka kantu ni kancike. Abarundi bari gukomeza gusunikwa n'itegeko ry'igisirikare bakoherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko na n'ubundi kuri uyu munsi ejo nabwo bakimye biroko. Ndaje mbabwire ku munsi wo kuwa gatanu ku cyumweru uburyo ingabo z'abarundi zahunze muri zimwe zari zirokotse hariya muri za Nyabibwe, ziragenda zicekirana n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo ako ka operation ndaza nkababwire icyo nashaka kubabwira, na none ndababwira kugeza n'ubu ntawe uramenya izi ngabo z'u Burundi niba zarasubiye iwabo mu Burundi, niba kuko zakomeje iya Kamanyora, niba zaragiye gushaka Red Tabara bakigira muri Red Tabara. None n'ubu igikundi kimwe cyavuze kiti wapi, ibi ntabwo tubishoboye rwose, ibi mu nyungu za Evariste Ndayishimiye, mu nyungu bati ibi ngibi ntabyo. Iyi si Red Tabara tuvuga ngo turi kurwana nayo,
izatera Uburundi. Aba ni abavandimwe b'abanyekongo babujijwe uburenganzira bwabo, bakinnye biroko, ndaje mbibabwire. Hanyuma rero nari ndimo mbabwira uburyo urugamba rwatangiye ku munsi w'ejo. Ni M23 yabyukije urugamba rwo kwigarurira Karehe, kuko aka kantu gasigaye muri Karehe ni akangaka ko kuri ahangaha Ihusi ku biro bikuru bya teritwari ya Karehe. Hanyuma rero hari harinzwe cyane, kuko na n'ubu Coalition yacyagerageza kugira ngo M23 ntiharangwe cyangwa ngo igaragaze ko yahafashe, ariko nabo bahavuye, ndavuga Coalition bahakuwe. Rero ni urugamba rwatangiye ku saha y'isaa 11, M23 itangira gukora icyo bita military maneuverability attack. Kwa kundi uba utangiye kuvuga ngo hatangiye kubona, ngiye kunyemereya ngende muri ubu buryo, ndaza kurasira mu ntera ingana gutya cyangwa mu ntambwe zingana gutya naho umwanzi ari. Hanyuma ubwo ari mu saha z'isaa 11 biza gushika neza mu saha z'isaa 12 M23 yageze ku murongo yifuzaga. Muri kwa kunyemereye kwabo kwa gikomando, iyo maneuverability byose, urusasu saa 12 zirengaho iminota mikeya n'amasegonda, ngira ngo ni nk'iminota nk'itatu, order ibiratanzwe. Igitangaje nuko order zatangiwe ku munota umwe. Wumva ukuntu intare za Sarambwe ari abakomando kabuhariwe. Ni ahantu hagera kuri position 3 zari zirinze ibi biro bya teritwari. Hari aho bita Bucuho, Mungonza na Rushoho. Aha hose M23 yahagabye ibitero. Hamwe hari ibintu n'ibirindiro by'abarundi ku musozi, ari naho mbabwira bakinnye biroko. Icyo mbabwira nk'uko nakurikiye iyi operation uko byagenze, icyatangaje nuko M23 aha hose yafunguriye umwoto ku munota umwe ku segonda rimwe, kandi ari kuri defense 3 zitandukanye. Rwaje guhana inkoyoyo rero, imiripoko, hanyuma ibikombe byakira umungurumo w'intare za Sarambwe Nyiramibande ziravuga. Zimaze kuvuga, ku ruhande rwa Coalition habanje gukina abo bita abangaba b'abaturage b'Abazarendo, bakina biroko, bariruka, bakozamo y'amaguru. Haje gukurikiraho iyo defense y'abarundi. Hanyuma aba FDLR bari kumwe na FARDC baravuga bati kabaye, bariruka nabo. Muri bya bindi rero namaze kubabwira uburyo basa naho bahinduye strategy y'imirwanire, bari barangije ko kumanayininga za mayini. Hanyuma M23 ariko iki kintu yakibonye kuva kera, nako muri iyi minsi yari yaragitambuwe, ko bongeye kugenda bagarura ibintu by'imitego cyane cyane ku ruhande rw'abarundi. Ubwo nibwo bavuze bati mube muretse kwinjira aho ngaho muri ako gace ko bari barimo, ariko mwe mube muri tayari cyangwa se mukomeze kusa naho muhakikira mudeborda n'ibiki ibindi byose. Turaza kuba tumenya iby'iyi Coalition n'iyi mitego yabo, turebe uburyo twaha clearinga neza, ubundi tumenye ngo aka gace kari mu maboko yacu. Kugeza ubu kari mu maboko ya M23, kuko Coalition ntabwo iri kuharangwa, yagiye. Igisigaye ni iki? Nuko nibinaba na ngombwa
uko M23 yakomeza gufrakinga irimo irerekeza za Kabamba na za Katana, ubwo urukumva irimo irasatira ikibuga cy'indege. Biraza kurangirana n'ubundi ahangaha uko M23 yabikoze, haje gusigara inyuma ize kuba yazana ya kipe ya demining ishami riba muri engineering rishinzwe gutegura ibi bisasu no gukuraho ibyo bita inzitizi, ibikwazo, kugira ngo igikorwa gikomeza kijye mbere. Rero kugeza ubwo amakuru mfite, bashobora kuba bari buze kuba M23 mu bavugizi b'ingabo zabo bari buze kuba batangaza ko hafashwe wenda bamaze kuhakiriyaringa, ariko amakuru mfite nuko koalisiyo ya nayo yahavuye nubwo irimo ihasheringa muri iki gitondo, ariko M23 irimo iragira gute, irerekeza muri Kabamba ndetse na Katana ku kibuga cy'indege, iri kugira ngo naho yihakiyaringe. Reka mbabwire rero, ni imirwano yabaye ku buryo buhambaye cyane, ndetse na n'ubundi ku buryo ku ruhande rwa koalisiyo na n'ubundi bongeye kuba batwika ibikoresho batari bubone ko birukanka. Mu kwiyemeza ko abo bari bariyemeje ko ntabwo baza M23 izabavana aho hantu, ariko byarangiye bahakuwe, ariko basiga bimwe mu bikoresho batari bwirukankane babitwitse. Nguko uko bimeze rero, ni General Sultan Makenga ukomeje kuvuga ati abanyekongo nitabakombowa. Hakaza Generali Masunzu uvuga ati ninshaka ubuzima mbusiga ahangaha Kavumu. Niho akomeje guca ingando. Biraza kugenda bite ko na n'ubundi M23 itari mu cyerekezo cyo kuvizira Kavumu gusa, ahubwo iri mu byerekezo byo gutangatanga hose? Ntawamenya. Reka twigire kuri iya nkuru ivuga ko ku munsi w'ejo marine y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarashe kuri marine y'ingabo z'u Rwanda aharinganiye hariya mu gace ka Nyamasheke, hariya hafi n'Ijwi. Byaje kuba bigenda bite? N'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zafashe bombe zisherenga ku ngabo z'u Rwanda zari zirimo zicungera umutekano muri ariya mazi bahuriyeho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse banakoresha no kurasa amasasu barasa ku ngabo z'u Rwanda, amasasu yo mu mbunda ziremereye cyane za 12 n'izindi, ariko ingabo z'u Rwanda ntabwo zabashe kuba zabyihanganira. Abakuru dufite nuko zahise zirasa kuri ibyo birindiro by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko abasasu atari menshi cyane, ariko yatanze igisubizo ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda. Barekuye ku ngabo z'u Rwanda, barekuye icyo bita bombe imwe ndetse n'amasasu makeya, ariko yo agera ku ntego ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo zongeye kurasa ubwa kabiri. Ayo makuru niko ameze, nta bundi busobanuro burengeje, kuko zari ziri iwabo ku Ijwi, abandi nabo bari mu mazi, ariko amakuru dufite nuko byagenze gutyo. Ingabo z'u Rwanda zisubiza amapigano, zigasubiza iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bombe imwe ndetse n'andi masasu atararengeje nk'umunota umwe ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntago zongeye kugira icyo zikora. Niyo mpamvu tuvuze ngo ayo ku ruhande rw'u Rwanda barashe yabaye igisubizo ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda RDF. Reka rero dukomereze hariya ku Barundi. Ubwo uti bimeze gute rero ku gukina biroko kwabo? Abarundi barimo barashorwa mu ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buryo batabyishimiye, ari itegeko rya gisirikare. Ku cyumweru
hagize gutya igikundi cyari hagati y'abantu 40 na 50 bari barokotse urugamba rwa Nyabibwe. Bagize gutya baranyorosha, baravuga bati ibi ngibi inyungu za Evariste Ndayishimiye afite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zituma tujya hagati y'abavandimwe bahanganye, si Red Tabara turi kurwana nayo ngo izajya mu Burundi. Ibi ngibi turabirambiwe. Iki gikundi cyaranyorosheje gituma hagwamo n'umuturage umwe, mwarabyumvise, wo ku ruhande rw'u Rwanda, ni hariya aharinganiye mu murenge wa Gashonga, umurenge muri ubarizwa mu karere ka Rusizi. Hanyuma uti byagenze bite? Bageze aho ngaho haringaniye naho ku murenge wa Gashonga, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziza kubikoma imbere, zije kubikoma imbere. Hanyuma abarundi baravuga bati mwebwe murananirwa kujya kurwanya umwanzi wanyu M23, none ni twebwe mugiye kurwanya. Ubwo aba FARDC barababwiraga bati kuki mutorotse urugamba, musubire mujye kurwana. Abandi barababwira bati iki ni igihugu cyanyu, mugende murwane naho twebwe twisubiriye iwacu. FARDC irababwira iti nyamara mwaje kuduha umusada ntago mwaducika. Abarundi bati aho rero turabacika tubusize muri uburambo. Abarundi bakoramo nta mikino, barabataka kuko FARDC yagashaka kubima inzira, kandi bari bamaze guhamagara mu byerekezo byose ko hari abarundi basa n'abagumutse bacitse urugamba. Hanyuma barahangana iminota igera muri 5, ari nabyo byaviriyemo amasasu yarenze umupaka agafata umuturage wari uri hafi mu sambuye, wari uri aho ngaho mu sambuye mu Rwanda, hariya mu murenge wa Gashonga. Hanyuma isasu ryabaye rimwe gusa ryaje riramuhitana, rimukubita mu mutima, nta nubwo ryigeze risohoka ngo rihinguranye rikomeze, ryahise rimuheramo, ahita agwa aho ngaho bitewe n'imvururu z'abafatanyabikorwa babo basubiranyemo. Icyakora nk'uko twabibabwiye, abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda banyura mu mujyi wa Bukavu, bariya Karungu, nta n'umwe ubatangira, barakomeza uwo muhanda wose uriya ubwo twavuga ngo ni Bukavu Kamanyura, bagera muri za Kamanyura. Icyakora bageze ngahitwa za Gatongoto, berekeza mu bice bigana iwabo. Ariko amakuru twakomeje kugenda dukurikirana, abantu ntago i Burundi bakiriwe, nta wamenye iyo bakatiye, niba baragiye muri Red Tabara ntawe ubizi. Iyi nkuru nyigarutseho kubera ko no ku mirwano y'ejo abakinnye biroko na n'ubundi harimo abavuyemo baranyorosha. Icyakora bo ntituramenya umubare wabo ngo ni hagati y'abangahe, ariko na n'ubundi hari ikindi gikundi cyavuyemo kiravuga kiti ibi ntago tubibasha, ntago tubishoboye kugeza ubu ngubu, ntago twaje gufumbira ubutaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabo bongeye gufata utwangushye twabo baragenda. Niba nabo bari bujye i Burundi, niba bari bujye muri Red Tabara, niba bari bujye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hehe niba ari za Kahuzi Biega, ariko se Kahuzi Biega ntibayitambutseho, bayitambutseho. Ubwo barakomeza wenda bigire muri za Fizi, muri ayo mashyamba ahari ntawamenya. Ngo kuko byifashe rero muri aka kanya, reka mbashimire, ari nako mbararikira kuza kubana natwe mu makuru aza gukurikiraho, mbabwira ngo update zose uko ziraza zimeze turaza kugenda tuzibasangiza 5 kuri 5. Imana ikomeze kubaha umugisha no kubahira muri byose. Ndabashimiye, bye bye.